Assalamu alaikum. Bunun bası qancha ekan bu torpoqning urg'ach? Qanchaga ketdi shep? 28 ga. 28 ga. Yaxshi torpoq ekan, urg'ach. Mo kichkineke qashqa torpoq qancha ekan shep? 31 dan beramiz. 31 dan. Erkeklar 3 o'teng. Qancha oyliqlar ya? 3 oyliqlar, Erkek torpoq bolori 31 dan ekan. Ha shef, mo urg'ach torpoqlaringiz qanchadan ekan? Urg'ach torpoqlaringiz 40. Bu 40 qarqinsiz? 40 erkek. Ha, erkegin qanchaga beresiz boluş? Berib ko'r. Geter ayaq deb qanchaga bereyin degan oy var. Momcha olsa deb. Berib ko'r, 22 dan. 35 bolbayt, Жақындап айтабы, Bu uyga qancha ekan ya shep? 95. Qancha euro atsa? 92. 92 euro attır, boluşup 95 deydi. Eti biraz boşrak, qaraytı tolup. Boluş. Emesi biraz boşrak ekan da. Burada dağı boşrak. Mo qara torpoq qancha ekan? Ya. Amiyece. Qanchaga beresiz? Çaldım, gördüңөр mü? 44 ga. Qancha euro atışat? 43. Spravka жоқ. Var. Qayaqtiki mal? Arqıç. Urg'ach. Al da erkek be. Ejemon tushib bermaysiz balalı. Ya. 43'e çalınıp turadi. Çalınıp turadi. Maga 2'ge berib sala albaysiz, Bu karatış qancha ekan? 19. Ya. 19. Urg'ach, Evet. Qancha euro tushadi shu? Jamila keldi. Bu qancha ekan, shep? 22, boluş 3. 20ga, Urg'ach, Mo urg'ach torpoq qancha ekan cho'ngroq? 35. Ya. 35. Qanchaga beresiz? 35. Ya. 33. 33. Düşmeyiz bandan aldı. Вообще. Көп емес, biraz. Ya. 33 ko'r. 33 ko'r. Ha, sizga shu otasiz. Men de albayman. Просто baсын. YouTube'ga tartib жүрөм да. Siz qancha euro otasiz? 31. Жақшы, өсө турчу, urg'achi, torpoq. 31 berip atıptır. Boluşu 33 deydi. Бирок bu telefondan mal biraz çoğrak görünür. Bunday. Реальный görünüşüne qaraganda. Бирок torpoq özü жақшы ekan. Өсчү, uzun, butu boldoru жоқ. Mo urg'achi torpoq qancha ekan ya? 45. Бұл ököbü, Qanchadan beri atışat şularda? 43. Hazır biraz uylardı görölü. Şefter mo, ğunacınlar qanchadan ekan? 62. Qancha olsa öresin mi onu? Tuylek ğunacında, 58. 58. Qancha berishdi? Ya. 55'e. Oy bir 57 olsa, 3000 so'mni 300 so'm qo'sh degan deylar, Жақсы ekan ha, biroq. Qunajin qancha ekan, shep? 47. Qancha olsa beresiz? Shep, mo erkek torpoqlar qanchadan ekan? Bu 55. Ököten erkek. Assalamu alaikum. Qunajinlaringiz qanchadan ekan o? Ya. Qunajin 70 dan atam. Munuch. Bunu 53 dan atam. Qancha berdi mo 70 ta otqanga? 8 berib ketishdi. Boluş ele 70 ta otasınlar, Yo'q, biraz ham qo'ydi. 1000 so'm qo'shsa aldanib ketadi ekansiz-da. Mo qunajinlar qanchadan ekan ya? 58. 58. Qanchadan bolsa beresiңер, kuruk.
Мо 2.58, қалғаны 63 миллиар. 63. Қаншадан бері отады моғол өкөні? Туйлық құнажындарға. 110 го бересіз. 55-те. 105 беріп отады, Ооба. Сонда 2000 сом, 3000 сом қошсы алданып кетпейсіз, 110 да болор. Болуш эле 110, 55-тен. Мо тоқол құнажын қанша екен шеп? 60. Болуш үч. Сіздікі ава қанша екен мұныңыз? Қанша болса өресіз? Я. Biraz болғанда. Қарақол лайф. Я. 57 olsa böyle. 57. Шеп, құнажыныңыз қанша екен? Ağzımız 75'te otum şunu şu. Туйлеге? Еті ошырақ екен, Жоқ, жақсы ет. Чылқа емес та? Жылқылы. Чылқалы, қармап көрейінші азыр. Бошырақ екен. Моға қарған үй қанша, я, шеп? 80 дейік. Қарған үй. Бірақ 60 қалса болып үшінде қарған үй. 8 туғанда да, тіштері түсіп қалғандарда. Мо, құнажын қанша екен? Аңгүз құнажын? 80. Қанша өрі атышады шуға? Belli taka hazır. Арқылар қаншадан? Алар деле сол. 80-ден бе? Бұл габаритіне, кесіміне лайық арзанырақ болбойды да бұл, Бірдей ба, Жоқ. Шеф, уйыңыз қанша? 82-ге берді сол. 82-ге? 82-ге өрем. Тарғыл үй қанша кен, шеф? Болшы әлі өй? Қанша өрі атса? Берелеге? Ой, бір 75 болса, 90 болса, өй. Бұл дәл ошолды, Жоқ, бұл арзанырақ. Бұл қанша? 75 болса. Туйлек құнажын. Туйлек құнажын. Ушуға қанша өрі атады? Еті бар екен біраз. 70 бері атау, Еті бар құнажын. Сойғанға біраз ғыртыш бошырақ, бірақ еті біраз бар екен. Şu bağısı da son. Мо, құнажын қанша екен? 55? 51. Бири де бар, бір тоғылық барын айтпайсыңар, бір 45 же 50 деп. Жоқ, тоғылыққа bir koyayım. Тоғылық оу. 1000 сом қойдан түшкенде еле, Ova da inme kılavuz. Pazar ortalık kalmadı. Öyleyse 55 borç derken. Hazırımızda 4'lü sağlığı ettik. Şunday da pazar. Andan uzun nazat olmadı. Berk Uylар қаншадан екен, иә? Мұнысы 105, мұнысы 95, Өкөтең болор қаншадан болып қалады? 190 болшы, Андан ылды жоқ. Мұзол үйді сұрап көрелі. Бұл мұзол үй қанша екен, ешеп? Жаңы туып тұр, 95-ке. 95-ке болшы еле, Же бір, дағы бір. Уступка болады әмі. Өкөнен 5000-ден бе? Жоқ. Сен телевизорға жатадасың ба? Ютубқа. Бұл екі құнажын қаншадан екен? 60-тан. 60-тан, Мо, тарғыл чоң үй қанша екен, ава? 100-ден. Бол отырған жеріч. Ава, бір тоғылық бан айтпайсыңар, 95 деп кішіне. 5-ке өрбейлесіңер, 1000 сом. Мен бұл чоң үйдан 1000 сом түшөлі өршіп қойш керек қой, ава? О, ат көрім үй қанша екен, ава? 120? Қанша өрі атышады, ава? 110 берген, Азыр бербейле бірақ. Урғач торпоқ ече екен, я? 50, Бұқачарлар қаншадан екен? 60-тан сұрап атасыз. 60-тан, Қаншадан бері отшады шуларға? Я, 53-тен. 53-тен бері отады, Қайсы? Мұның басы қанша? 56. Қаншаға бересің? 56'ga. Болар эле басы 56, Жақшы екен, Ат көрім екен,
Жайлау. Buqalar qanchadan ekan ya? 73'ten. 73'ten. Qanchadan beri oluşat? Bağırlege. Bolo turgan жерleri qancha болып қалады? 72. Жақсы buqalar ekan, bir жарым жаштықтар ғой, 72'den bolsa beremiz deyik. Şef, bu Жылас торпоқтор qanchadan ekan? Arzan ele? Arzan bolğanda. 70'ten. 70'ten, qanchadan beri oluşat? 64'ten. 64'ten. Oy, 65'ten bolsa. Berekesin bersin деп. Buyur kalsam. Жақсы, эми. Торпоқтор экен. Буқасы мал чоң торпоқтор экен.